Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Mene ke nyo tarik uno pra hajar puar, ki dekot jong ke Kasi Students Union, haringkat ke jing ya don lang ki bahing sem uba bul en lingdo, ki lapen long ke jing ya lang hamal ki shilong, ban ken mau burom ya ke lingku sniyap ke ba pra, ke jong ute unong ya lam ke seng. Labu ru ye ki sentiu ha kejat umat sa jing ken mau ha ke jaka, bat lapen long ru ke jing sengap jar ke bakat tu kat ni minit, kum kedak ke jing ken mau ye ya unong ya lam berim ke seng. La yo ru ke jing kren nau presiden ke seng KSU usamla lambok starwell marngar ubala ai buram yo ba bulding do bam kwai hadwaru blai bat ha ke jo kepor u presiden ke seng ulapen sngopat ba ya ki jing ki ba ke seng kala hap yat ling ba bat ki isu ki ba khmat ki ba ke seng kala but din hadu kini kisngi ke ba sarkar jala kala pelong do long snam ho arja khanreu kata ke Meghalaya Safety and Security Act hendai ke solusi galong ba hadu menta ya kataru la persyang ban kenyat ombat hapan panjing betsua na kasukar dia ban beterikam ngemtep niyo kinok sensar kinu yalam bakumnu keberan hasbo sekretariat habai kaan la jong tang hapan panjing bet biang nang thina po nong ba thli nong ba dalhi kani karu komlong koman hakum kini kisngi kia ngasgoba teng teng kawara ka jikdo ujin kerban gajing artatin ya kari ba kecaj pendro bakawai handai boy beki samla gidang shran boy beki samla gidang not pan keren bat boy beki samla gidang mi syakmat banjai perta jaki isu ba fair fair ngasobonong kata gadai kedak jong gajing kerban namta ba kecaj pendro kamdai ban sak tombor bat kamdai ban sak job hakino bat bot masbar ban penjot ya kari ba kecaj pendro bakawai kentang ya wai kun samla kam tam git khot tu kaseng ngnya pranang ni ngin kan mau ya jingyat nanti jumpa bol bat ngajuyai pen kemau nak kapor hai bang yat nanti hukum kena kaya hukum kena jerson ai ngin perkat bak kapor jebing kendai gawai kapenta kapenghapan sandur lakan tasyak yangi pendan kam dak government ai ngin yat dak kata nanti handai gaso gajuk kedan kam yangi ban pentrip dilade hakipor perkat perpedan jengi banyak kon persyak banyak pentrip dilade banyak persau sarkar khamtam mengelak perpan sandur jaga jaj penriu haklanti badai namar mai bor bak nasabar yuan harkom befer kikum kini sengi abdai syu tangka permet yuan bat tombor jaga jaj penriu jungi hindai terkom san perkat kebat ramai di persyang kuno penpetron jaga ri bak jaj penriu koi ni hapan yu kum kita kristian bukikul samla idkhat pura juga seng jabang nilak bantai ya jinglat nanti juga seng haklanti kebadai khamtam mengenam penting kena kemesim yakun kemesim jelek kemesim pendam kenyer ham hangi yuwei nam taki dawa bat kimat jura jonggari bak kejat pendeu kuwei upulai trai kendat kerpu kedok yangi yuwei puwei ya gari bak kejat pendeu kuwei wat apeleng kijingdu cengkerman ngingit skam badang bun bidang bu apeleng kijingdu wei bak kejat pendeu jungi kasolong kumli golong bat kham tam ai ba kejat pendeu jungi kanang la bansai ikon samla ikon dap sendang kiban len nadi nam tagari bat kajat penduduk koi manca perang Islam yang resong gari bat kajat penduduk koi kublai subun sia jarmu ublai kulang ini jumpa bol en lingdo kijuang hakipor ba menchua haba lakran la ajingkran babul en lingdo kidukan hagitan yo hagitan kendai lat kilakang hi daladi kata kawi kabang kuat berslow hani ngasdap kalong ba kum kidekhat ngidi ban snutu yala ka jong ka kamram ngasno teng ba kata ka jingwan jong ka teknologi teng ngai kalapen kau kuat ban yangi ngasdang man bu jingkeli ban yala ki jong ginong yalam ngasno ba habakran ginong yalam habaginong yalam kipen bana kipen snow ya gay kadai ka kamram jonga jong pi wei ban pendap kram dabu ya ka jinggeli kejat penrio kadon hapreng ke jingiki hapreng kata ka bengiong a silent war kum gi dhot kum gi sipai idi banlong gi papen kre namar tanggani kejat penrio idan
kung mangijuang nakapor sa kapor, lada pibe no, yaw Nepali, udan na ka Nepal. Pibe no, yaw Bihari, udan niya ka Bihar. Pibe no, yaw Punjabi, udan niya ka Punjab. Henry, lada pibe no, yaw Khasi. Siya unlet. Siya mangigum kachat penriyong unlet. Kacingkeli, kabangihapan pusan, nakaway klemat, sakaway klemat. Namar kacing scam, bat kacing yang ni. Jongari bakachat penriyo, kasyong hanga badapi, iwe pi iwe. Kamentoy, banginnya kena kuti. Ya ka ei, kabaki iwe gile, bat ya ka ei, kabangi klem le. Kakamram, kalong, mamanga mapi, instang, ya kata kacingkela, ya kata banwara, ya kata kacingkela, ban penne, ya kata mati, bagi nong yalam, kumupabol enlingdo, ulah hangi, kipamenta. Ken mau ke parasam lah, idon tang gawe ke cingem. Hendra ingin peti kena apat, bahkan ni gawe ke cingem. Ingin peti kena pakari bakacat beriu, kan ni silentar cingem. Tang ni gentian dalam kan. Jongi, balale, boleh kapor kepada samla apa? Jadi kemau ini, bah kup samla, jongkari bakacat beriu, bajok kesengi berak kawai. Bah kekerta kemne kekerta lagi di kam ke jongi ke bangi tray ke bangi dia kini hikan play pertu junam majunam disau sarong apa dia kemau ya kanam ke keburam ke jong babul balen le sipun ba hikam lemta ke dau ba jogari wajat beriu ne si ha bangi perkhat bagi snow ikana ke sepang di jongu ke ba dia haduk ke kelebat lemta si ngiyok bani yang kumni ngiyok bani syong masak kumni jadi ni kam barat ba jong babul tu pot Malaysia para samla jadi 4 session yang ai pi bangin buat din ya kidin jat jong ni undang ilam kepala ai lain jong kecim namta kari bekerjat beri ibrak koi abang ipet ialah ke jong kari kaptam ya ke jala jongi mentang adap sanpol di Islam dan lagi di kiniat por santri kimediap kelas tiak lektar hangte yang bawa mukro kum kaseng kekuat bekerja bang arjar hapo lampi ngiap mangi kasi hapo mukro ngiap mangi sekadu teli kimediap kinang kia jung perlu perasa macahan bodar kum kaseng kuat bekerja sakasarkan jelas bawan ailat dari lu makasarkan asam kerban si yupur usam de kimediap jogi perlu perasa ke jongi hiboro jongi badang net scam baliba kecing mi sekamat jonga jupi wei wei ni nama ailat dari kum kini jengja kena wanja su hadian abot tentang ini ketian bekerjaan macam perang keluar kari Muslim KSU bad Muslim pak keberi nutrap ublen kekulangan